Merhaba muhterem hanımlar ve beyler. 7. ayın 29'unda 2026 senesinde Sliven'de Restoran Grand Princess'te gerçekleşecek olan bu özel düğün törenine hepinizi davet etmek istiyorum. Düğün sahiplerimiz Baba Meto, Ana Şenay, Damat Hüseyin, Gelin Zeynep, Sadıç Sefçi. Bu özel gecede sizleri müziğiyle eşlik edecek olan grup Mestanlar, en güzel anılarınızın kaydedilmesi için foto ve video çekimleri Sunay Bosa tarafından yapılacaktır. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız, iyi eğlenceler dileriz. Görüşmek üzere. Здравейте, аз съм Чеко България. Искам да ви направя едно важно съобщение. На 29 юли 2026 година ние от Чеко Давул Шоу, който е най-модерното давул шоу в момента в Европа, сме канени в град Сливен ресторант Гранд Принцес. Да свирим сватбата на най-красивите младоженци Хюсейн и Зейнеп. Бащата и майката на младоженника се казват Мето и Шенай. А бащата и майката на булката се казват Гюнайдън и Дудо. А кумове на тази красива хубава сватба ще са Севче и нейната най-красива дъщеричка принцеса Шенай. Оркестъра ще е Местанлар и ние от Чеко Давул Шоу ще сме там и ще ви чакаме да дойдете да си направим едно страхотно шоу.